cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never. Uma. Yuk. Monteng Gerdong. Mulai. Gila trek ini. Kamu mengkek ya ini. Enggak ini. Tak je madun tu. Be tak malu mah. Oh baik tak madun. Lu masuk kau yuk yang tak boh. Ayo kang bapur bebas. Lumayan. Enggak lagu dia anjing juga lu. Hah? Kenapa? Wah, Bang.
Oke rekan-rekan, ini salah satu daun yang bisa dimakan di hutan. Oh. Udah bang, ke depan aja. Ada jalan terbang. Siapa bang ini kok? Mana pak? Jalan lagi. Tidak dong. Orang tiga. Punggungan beda. Karena suruh balik maka Punggungan beda. berarti udah masuk punggungan lain abang ya? Udah lewatin air. Yuk guys. Ya. Mudah mah. Bro ka keroncong ngene ndak mau. Balik bu keroncong belum. Nasa botu pak. Jadi ya bulan tim buta mah. Nasa botu nak pakai baju. Nak keret hari dah beri. Garam nak. Hep. Lapu santai ke water apa itu? Water ha. Water Ha. Dia ni. Aku udah. Jadi guna di 4 jam ni ya. Berasa dia pakai dia hang kiri mau bukti. Jadi barang Oke, siap. Ada 2. Dan mana? Upi lah, ada anak apa ada Upi lihat video bang. Kira pun nah. Masak apa, Bang? Oh. Nah, masak. Hah? Kentang kecil. Kentang kecil. Wortel. Tu bukan masak euy. Si koki. Telur rebus. Ayam gundul. Bak camper. Hah? Camper. Ini camp Paya. Camp Payau. Ini camp Payau ah. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Oke. Nih. Terus perjuangan kami jejak. Jejak samurai di belakang. Oke. Jejak udah. Puncak gunung. Ali itu ah. Lalu ya.
Naik ke puncak gunung. Ngapain? Ke puncak gunung. Sekali kok di video nih bang. Iya. Aku di depan aja. Oh, lanjut. Sambilan ngelagu itu bang. Indung, indung. Kepala indung. Kalau kita pandai menabung, ayo kita naik ke gunung. Emang pawang rusa beda? Beda. Pawang rusa beda, parang nggak roh. Habibi, welcome to Bak Sawi. Yo. Yo, dah sampai. Yo, ni Bak Sawinya, Bu. Jam 12 pas. Lampir. Oke. Tak kan? Ini pak. Dulu. Nah guys, alhamdulillah nyampe puncak guys, nyampe puncak. Tim Utama. Tim Saura. Kepada yuk. Sebelah tangan pijak ini ya. Langsung balik arah semua ya. Oh. Oke. Guna balik ini. Balik kan putaran. Ente gerdau. Oh belum ah. Pakai kaki. Mantan gerdau. Kaki kalau disuruh balik nggak balik. Jam 3:30 kita balik ke camp. Suasana di camp. Wiu. Oi, santai kali ya. Ya. Oke, ini tempat camp sediaan kita. Yuk. Ya guys. Apa tuh guys? Yuk, ya. Tadi dapat nasi perang. Dapat nasi perang. Oh, nasi primop ya. Iya. Bener batu guys. Oh, mantap lah malam. Oh. Hiu mereka tuh. Coba lagi kok. Coba lah kamu kah? Anda di nasi. Hati-hati kak. Oh, udah makan itu. Lagi masak apa kakak-kakak? Kita mau masak nasi goreng. Nasi goreng pagi. Campur daging. Nasi goreng itu jago goreng. Kan belum. Ini masih isiannya. Rokok aja kecil ya. Rokok aja aku masak. Ya. Prepare. Yuk. Ya kakak situ. Kakak. Oke, jam 9 kita beres-beres mau nge-trek. Kembali ke savana. Oke, bro. Siap, bro. Ya siap nih. Siap. Ini trekking pulang udah jadi 3 nih. Ya kan? Mari kali ya. Ejer gak bisa tak kelihatan gerdau. Yo.
Ya. Mau mana, Dek? Hah, mau ya. Ya. Oke. Potong aja betul. Pedes. Bantu. Bantu. Ya. Capek. Hai. Gaya papa bonus. Digaruk lah. Gedung. Wuis. Tim utama. Tim utama. Aduh. Yo. Ya. Oke. Kita rehat sejenak. Nah. Ya, mana kita, Cik? Pakai tambah. Kak, kembala kambing kita, Cik. Mau motong rumput. Yo. Kita bang. Rumput kita. Betul rumput untuk buah kambing. Kasih simpang kambing. Senang kali Jamang nih sampai raga dia. Ya. Habibi. Habibi. Udah. Udah. Oh jalan. Kok lah biar masuk frame. Oke rekan-rekan, jam 3:30 kita berada di savana. Inilah suasana ramai. Indah sekali. Panjang sekali. Yuk. 1, 2, 3. Savana Gedung. Indah kali. Lewat.
Tahan, cek pakai. Ya.